Ekitabo kya Yohana y'okubanza eshura ya kashatu. Abaana ba Ruhanga n'abaana ba Sitaani. Murebe okundo ogu Ishe boona yatukunzire kuri itwe okwetwa abaana ba Ruhanga kandi nikwo turi. Nikyo ensi etatumanyira ahakuba teramumanyire. Abarikukundwa, hati turi abaana ba Ruhanga. Oku turiba tikukamanyirwe, konka nitumanya ngu oku arishuururra turyashushana nawe ahabw'okuba turyamureeba nk'oku ari. Kandi omuntu weena omwineho amasiko ago ayeshemeze nkawe oku ari oshemiire. Omuntu weena okora ekibi akora eby'obugomi kandi ekibi nibwo bugomi. Nimumanya ngu ogwo akoorekwa kwihyaho ebibi kandi omuri we tiharimu kibi. Weena oguma omuri we tashiisha, weena oshiisha takamureebaga n'obu kwakuba okumumanya. Imwe abaana bato hatagira omuntu weena owaabahabya. Okora eby'okuhikirira niwe ahikiriire nkawe oku ahikiriire. Okora ekibi n'owa Sitaani ahakuba okuyiraniira Sitaani ashiisha. Nikyo omwana wa Ruhanga yayorekiirwe okwerekyereza emirimo ya Sitaani. Weena ozairwe Ruhanga takora kibi ahabw'okuba embobo yeeguma omuri we kandi tabaasa kukora kibi ahakuba akazaarwa Ruhanga. Ekyo nikyo kimanyisa abaana ba Ruhanga n'abaana ba Sitaani. Weena otakora eby'okuhikirira tiwa Ruhanga n'obu yaakuba otakunda mwiniishe. Okukundana n'okwangana. Ahakuba obu nibwo butumwa obu mwahuriire okuhiiraniira ngu tukundane. Turekye kuba nka ba Kaini owaabiire ari ow'omubi akaita omurumuna. Mbwenu akamwitira ki? Ahabw'okuba emicwe ye ekaba eri mibi kandi ey'omurumuna ekaba eri eyohikiriire. Biishemwe, mutatangaara ngu ensi neebanga. Itwe nitumanya ngu tukaruga omu kufa twataaha omu magara ahabw'okuba tukunda biishemwe. Otiine rukundo aguma omu kufa. Weena orikwanga mwiniishe n'omwisi kandi nimumanya ngu tihariho mwisi oine amagara gatahwaho omuri we. Aha niho tumanyira rukundo ahakuba Yesu akahayo amagara ge ahabwitu, nitwe tushemereire kuhayo amagara gaitu ahabwa beine wiitu. Mbwenu omuntu weena otungire ebintu by'ensi egi ku yaakureeba mugyenzi we abikenere yaamwehuza, okukunda kwa Ruhanga kukaguma kuta omuri we. Baana bato, turekye kukundana omu bigambo nari aha rurimi, kureka tukundane omu biturikukora n'omu mazima. Aha niho turikumanyira ko turi ab'amazima, tukagarukwamu emitima omu maisho ge omuri byona ebitushinja. Ahakuba Ruhanga ni mukuru okukira emitima yiitu kandi naamanya byona. Abarikukundwa, emitima yiitu ku erabe etarikutushinja, twine obumanzi omu maisho ga Ruhanga kandi eki tushaba kyona kituha ahakuba tworobera ebiragiro bye kandi tukora ebishemiire omu maisho ge. Kandi eki nikyo kiragiro kye ngu twikirize izina ry'omwana we Yesu Kristo kandi tukundane nk'oku yaturagiire. Boona aboorobera ebiragiro bye bagume omuri we nawe agume omuri bo. Kandi aha niho tumanyira ngu agume omuri itwe ahabw'omwoyo ou yatuhaire.